Kadam, pinilah so video ke YouTubers atom pancot. YouTubers tum isi ini kicini kenang sot alam tenang tahan so video nang nampak lang ponpo. Majo YouTubers ta nang tuhan nang pacini pon pin alam nang tempat pinilah so video long kladak pe nang pacini ponpo. Te video ceng cepra nang tempat isi nang cunung rekla. Nang tem jong si la so channel long pin si video ke lang ceng lang pon nili channel subscribe ik tha. Tapi bell icon nang tem press ik tha nili upload video nang tem apthang si ke lang pon long je fan. Te pinia video lang pon sana. Number 1, ili tum channel long pen video isi delete dat pen la so video puthot ili tum channel long jong si upload lute ili tum channel pen effect do jema pini na so alam nang thang kladak pen apa chin pen po ili tum channel long video isi delete dat pen la so video jong si puthot ili tum channel long jong si upload punote ili tum channel thang effect ave ili tum upload pun nang tum la so alam kladak pen chini pon lopasi ning chi thelo te number 2 ili tum channel long video isi upload delo uploaded pen kaprek channel tum ta la so video bang upload delo non la first uploader mate owner bang jong si alang channel long pen la so video delete delo ponte la so video la second uploader tum mate second uploader abang la so video bang owner man de jima pini la so video long nang tahan la so lam tak ladak pen nang pecini panpo ili tum jong si channel long isi video uploaded pen la so video kaprek tum ta jong si channel long upload pon lo ponte la main first ka upload bang jang se so video delete pet pasita me la so video bang la second uploader bang la owner ke man athema YouTube server long bang ke la so channel first ka upload ke amuk channel si ka upload la so record ke hudak dolo la si la so video jang si puthot la so channel jang si upload dun thu ponote owner ke la masiman po jang si upload le det pasame la so video bang ke reuse long si dopo tenang litung la so lambang kladak pen chini pon lo pasi ning che thelo te number 3 ilitung 1000 view long kwansi tangka kelong pon lo ilitung la so video puthak jong si YouTube long search lo ten jana paklang ji $1 $2 pulasan ilitu han nampak lang ji pinini la so video long nang tem han kladak pen na pachin pon po 1000 view long ilitum kansi tangka kelang pon ma YouTube long koson si tangka kelang pon ma ilitung la so lambang kicini kenang sot YouTube long tangka kelang ke view pen kali lake advertisement pen ilitum video long ko ansi advertisement ke klang ma ilitum banga video lang lote thekpon long ji ke chengsi hut advertisement klang ji la pen video jong si 8 minutes ke ong kiding do ponte angbong ta 8 klang ji la pen kijut si 8 klang ji la so 8 atangka si ilitum YouTuber satum ke tangka kelang view penle tangka kelang pon kali ini tuh la so lambang kicini kenang sot nang tumpan isi idea nang pipon po 1000 view long ilitum 8 klang po jong si video bang jong si 8 minute pen komchat ponate ilitum 30% 8 klang po jong si ilitum jong si video 8 minute dokok ponate adake 50% 8 klang po nang tuhan isi idea nang pipon lo 1000 view long kwansi advertisement ke klang ma ilitum fix ke pun elo ilitum 1000 view long $1 long ji $2 long ji pu ilitum fix pun lake advertisement pensi depend po kansi tangka long pon sima te ning che thelo nang litum la solam bang kladak pen chini pon lo pusi nang litum jong sipene ke chini kang tum tolang pon te nilifan la comment box long tokrana pa chini non nili video salam pen nang litum phan kladak pen nang pa chini pon po te pinia video pa ansi kang ton lo next video long le chetong pon tu senang bye.